अरोइबा पाव इरांगना संगाइथेल की मणिपुर ओलंपिक पार्क मियाम ने येंग बचंग बा यादबदगे नापी नियम सिनख्रे आइन की वांगमद तिदिम लंबी की खोंग लंबी द खोपची लंबा सिंह तकथोखरे मखा ताना चथखिगनी हाइरे सेंटर ने सेंगबत छागन थादरगली सेंफम सिंह मतम चाना सिजनदुना अवाद अपा लेतब लमदम अमा ओइना पखोना मिनसी हाइना एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल ने हाइख्रे मोमा अमदी चाहाव पोइरेटोन ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का खुशनम नदुना लुपा लाख निफुरोंगे ऑर्गेनिक की सिंग अमसुंग याइंगंग ngasi मुंबई दे थाख्रे खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी बसिंग तराम नौचरी हौजी पाव संदोंग पिजरी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा संगाइथेल दा लेबा मणिपुर ओलंपिक पार्क असी हौजिक थोकलिबा इरांग असिना मिजम मियामना मफम अदुदा चंगदुना येंगबा फंगद्रे यामलबा सेनफम थाददुना सेमखिबा मणिपुर ओलंपिक पार्क ता मियोय कयाना चटनिंगलबसु चटपा याद्रे हिरमसिदा पावदा मामा संगाइथेल ओलंपिक पार्क हाइरगा खंगनरिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनु चलिबा मफम असी लमदम सिगी सानुरेसिंग अमदी ओलंपियन सिंगदा काथोक्तुना मणिपुर ओलंपिक पार्क हाइदुना मफम असी सेंगलखिबनी लाइबक थीबदी 2023 की मे होमदगी थोरखिबा पाथोक नांथोक असिना मरम मुदना नसीदी मफम असिदा टूरिस्ट अमता लाखिद्रे विजिटर अमता लाखिद्रे हाइफम मफम असी ngak senagdamak 189 CRPF की ट्रुप अमना याम कन ngak seli तवतु हरिबा ओलंपिक पार्क असिगी अकोइबा असिसु टूरिस्ट लाक्तबा अमदी मफम असिदा मी चंथोकदिन तौकिदन मरम मरगा मोंगसोंग अमगुम लेसिनख्रे याम लाइबक थीबदी वफम जेमी मयामना संगना यामना पामनबा अदगी यामना पिक्चरिस्टिक ओइबा अदगी स्पोर्ट अमा पिकनिक की स्पोर्ट अमा जो ओइबनी मसिदा नाकमदा लाइबा चिंग मान कन मयाम अदबो खंगहोबदना 2023 की मैच की देगी थोलके बिया बन बन मोइना फजे कनामता सुमी संगनदरे कनता वे सजिदा ओलंपियन पार्क लेदी हाइबगी वा बेम कॉन लाइगरे फजे मयाम जी संगले यादना लाइबने तबदबो मफमजे CRPF ना हेक हौबदगी होना मसे ngang सेलगा निथि ngang सेलगा लाइरप मफमना अदो हौजुक्ति अखोय मणिपुरदा शांति खरा लाखपगी फिल्म जु लाखपा अदि मफमजे अदुम खुंदोगा थंबसु नोइतबनिना अदो ख्वाइदगी हन लाइबक थिबदी अखोय मणिपुरदा थोइबि इरांगदुना मरम लेना हौजु फावबा सुलाम फजरब नुवाइगरब मफमजे मसे मयाम संगसन की दना लेरपदि यहाँ का ओलंपियन पार्क का सिक्योरिटी भी करता है प्लस ये जो खोखेन गांव का जो साइड में हमारा रोड पड़ता है सर वो रोड टी पॉइंट जो कि हमारा कुकी वाला इलाका प्लस मिताई वाला इलाका बीच बॉर्डर पे हम लोग तैनात हैं और हमारा एक प्लाटून ये गांव है तेरन पक्पी जो गांव है उस गांव में हमारा एक प्लाटून डिप्लॉयड है जो कि उसी इलाका को प्रोटेक्शन देते हैं यही हमारा तैनात है। ओलंपियन पार्क में हम लोग लगभग 2 महीना से रह रहे हैं। हलचल जैसा है वैसा है, हम लोग यहाँ अभी तो रह रहे हैं इस जगह में। बाकी हम लोगों के लिए और रहने के लिए और कोई अकोमोडेशन है नहीं, इसी में हम लोग रह रहे हैं। हरिमफम असी अमोन हंदोतुना मियामदा सिनगदग हाइबसुदी तमना हाइबतारी ISTV पावदमक पावदम जरिबा वरकम नावबा संगाइतेन
Imphal West District ki manung channa leiba mafam singda leiriba maruiba footpath singda ain kaina sajilamba paishilamba workshop dukana chingba sing JCB sizinaduna lokthokpa hokre ngasi ayuk pung 6:30 taba matamda Imphal West DC masa laktuna yengsilaba matungda district administration na revenue department amasung security force ka khusamnaduna kaisampatagi malom phawbagi footpath niyom kaina sajilamba khandoklamba paisinduna thamlamba nunglaingoi check uwana chingba kaya lokthokre Imphal West ki ADM Jadumanina ngasigi eviction asi tawdringaida mamangda footpath niyom kaina sajilibe sing asi mapu masa masana lokthoknaba notice kaya rakpikre adubu madugi onna tainabada nongmagi footpath hotel phamjinba dukan phamjinba amadi potchai kaya paisinbe hengalakpadagi eviction asi miyamgi yaifana bakhalaga tawbani haike Mahanamaka eviction asi tauraba matungda miyamna footpath amuk hana ain kaina karigumba thabak amata tawbiganu loinana Imphal West district ki manungda leiriba maruiba footpath singdasu niyom kaina sajilibe sing takthoklagani haike public singi side gi lokthokpi dabadagi ngasi district administration na akoi security force mayamama akoi sinnarakanda sigi lokthokpagi thaba si sathajabani masigi maruiba kenodi akoi lambi gi nakanda paisaliba magana nungumba construction gi pot item mayam paisanba wire thamjinba aduga loinana akoi tayar guma thamba asina law and order dasu akaiba kya lakpa loinana lambi si nakanda pot sajalakpa dukan phamjilakpa sina maram oraga lambi gi chathok chasin dasu free oina chachagadab du chatpa ngamaktaba asigumba mayam sing se koi hanna district administration gi haira phauda lakthok tabanina ngase koina matam ama thajarakanda mayamda pau pijakhraga sigi thaba se koi lokhacharakani ngasi koina Imphal gi Kesampata gi malom side asig matam phangagana koi uripok side aduga atopa koi gi district leiba lambi sing da ayamba koi chathajarakani Central Sponsor Scheme singi makada tongan ba department kaya gi makada semgat sagali besing yangsin bagi matangda nominini chupna chatharakpa district level disha committee meeting ngasilosin kre district rural development agency DRDN sinduna mini secretariat complex ki DC conference hall da pangthokiba meeting aduda MP Dr Angomcha Bimol Akoijam DC Bisnupur Puja Elangbam ADC Toijam Openro yauna district level officer singsu Yake. Meeting loiraba matung complex adugi manungda leiriba one stop center da chatuna yangsilaba matung baumi singda MP na central sponsor scheme kayagi makada paikhatliba development work sing mapung phana loisin basu yaure aduga department kharada mapung phadabagi mami kharati tai India government na sector khudingmakta chawkhat thorangi damak department kayada semgat saganaba thadarakliba senpham khudingmak matam chana sizinaduna awat apalaitaba lamdam ama oina Around about 43 centrally sponsored scheme or central scheme haitare moi mayam do kamai wakai bokta hore kari tauri asurangam kari lairena sigi one stop centers issue one of the scheme levels issue women and child ministry ki makhada labor mamang they request of Germany many of the officers they are doing their jobs very well when the target to achieve to no lai the government gi website di ni maming beneficiary ga pira thabak ti taw re and haiba du tawram ba minor improvements probably in forthcoming parliament session jo puka ke sidi koi niam na khana koi akas bill ga nangna bam lai da meter on so thabak taw na lo thoke da I discovered some of them thabak to asoibe sing chum to koi masem na tani tabna progress itawa ado yamna skill ji chaw ya bagi podam su ubu mami tai kara department kara da ko sumaina katu karan tawbasi tawdo fe Moma amadi chahau poireiton organic farmers producer company limited ka khusamnaduna lupa lakh nifurongi organic ki sing amasung yaingang ngasi Mumbai da punanaba horticulture and soil conservation ki commissioner Thaithulum Panmeina Sanjen Thonge directorate of horticulture and soil conservation mamangdagi lamthakre Lomi singi semilon hengat hanba haiba sida department asina leptana honari haina commissioner T Pamin haike Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region gi makhada Manipur Organic Mission Agency Department of Horticulture and Soil Conservation na FPO oiriba chahau poireiton Organic Farmers Producer Company Northeastern Development
फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का खुसमनरगा मुंबई दा लेबा IBC एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ना बायर ओइदुना लमदम असिदा ऑर्गेनिक फार्म तौजबा लौमी सिंगना पुथोकपा सिंग अमदी याइंगांग पुन्ना मेट्रिक टन तरागा तरुक मुंबई दा पुनब लमथाबने थौरमदुदा कमिश्नर थाइथुनुम पामैना डिपार्टमेंट असिना लौमी सिंगना पुथोकपा पोर्ट मार्केट लैतबगी अवाबना सेंदोंग लैतना मांगखिबा थोक्तनबा थबकसिंग असि पाइखतलगा लौमी सिंगी सेनमिलोन हेंगत हनबा ngamnaba लेप्तना होटनरी हाइके ngasi sina turmeric ka ginger flakes ni akoi ngamnadi fresh thage fresh na yam tang ba hele ada market da and immediately hoidi leiye ba dong si net fee ga tie up tora makhoi market facilitate ba khoi na processing amasung khoi na assistant ko ki powriton farmers producer company sira piraga moi na si thaduri si mumbai chakrani mamang da su khoi na khoi tie up tawbra khoi bu khoi quantity se increase to view high sumai tawraga khoi farmers singi income se hena hengat da bakan honari sida moma aduga net fee aduga horticulture me am tie up tawraga hena sauna koi sumai na koi producing se amma panda thar ka income hena phaba purapak ngam gane hena kan honari Horticulture and Soil Conservation की डायरेक्टर के देवदत्त शर्मा मोमा की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MOBCD NAR की मखादा प्रोसेसिंग यूनिट सोलर ड्राइंग यूनिट न चिंबा पीरिबा खुदोंचाबा असिना FPC सिंगदा मार्केट क्वालिटी प्रोडक्ट पुथोकपदा चाउन मतेंग ओय हाइके मखोइना फैसिलिटेट तौबीबा अदुमा बायरनी अखोइदा लाइबसे अदुगा मोमागा खुशमनरगा अनीजी खुशमनरगा चाउ पोइरेटोनदा पीबा याबा मतेंग पीरबा मतुंगदा हाइरिबा थबकसी पांगथोकपा ngambani हाबिसि आई थमजगे ममिंग मानरुबा अमा कमांडो न फादुना पुखरबा मतुंग फुबा चैबा तौरगा तौरकपा थौदोकपु यानिंगदबा फोंदोक्तुना मियांगी ओइबा मिफम अमा पांगथोक्तुना थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्रे थौदो असि मयांग इम्फाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना चाबुंग कंपनी मखालेकाई दलैबा लौरेंबम राजकुमार मैतै एलियस अबुंग चही कुंठागा तरेट अपोकपा एल इनाउतोंबी मैतै असे ngarang जुलाई 10 का माथोई की नोंगालमदाई पुंग अहुमलोम ताबदा कक्चिंग की कमांडो लाक्तुना फारगा पुखिबने राजकुमार हाइबा मिसक असिदी ऑटो थौदुना हिंगबा इचम चमजबा मियोइने क्लब अमदी मेरा पाइबी सिंगना फाकिबा मियोय असि खोंगुल लिरुबा मतमदा कक्चिंग कमांडो द लैरे खंगबदगे चत्तुना माबु करिगिदमक फाबनो हंगलुबदा लैकाई अदुमक्तदा लैमिनबा मागे युमनाक अमदी मिंग चप मानबा लौरेंबम अबुंग कौबा मियोय अमा फाबा लाकपदा ओनरे खंगलकपदगे माकपु थादोरखी हाइरे थौदो असि मतंगदा यूथ स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन यंग फेडरेशन क्लब अमसुंग सोशल वेलफेयर एसोसिएशन गे क्लब अहुंगी मिहुचिंगना लैकाई अहुंगी मैरा पाइबी सिंगी अपुनबा मिफम अमा पांगथोक्तुना मिंग मानै हाइदुना मी बुवाहंग पाहोंगदना हेक्ता फुबा चैबा तौबासि मतुंगदा अमुखना मयांग इम्फाल अमदी मणिपुर गे अतोपा मफम सिंगदा थोअनबिगनु हाइदुना मयांग इम्फाल चाबुंग कंपनी गे अपुनबा मैरा गी प्रेसिडेंट थौदाम बिलासनीना अपील तौरकी मीबू मरा लेतना पंफुद फरमिंग माने हाइदना फुरा कांदा मरा लेतो मी फुरा कांदा लाले हाइबो वाइसे मणिपुर की चनबी ओइना तवे बा से अखोय हमना तहनजनिंग दे हाइबो लमदम से हाइदी सबुंग कंपनी अपुनबा मैरा पाइबे मुसुंग अखोय क्लब की नहारुन सिंचिंगा अदुके मदिक पेंजे दे बसी की थबक से मतुंग ददी मणिपुर की ओइना अमदी मया इम्फाल की ओइना सुंग थौदोक से मरा लेतो मीबू फारगा हेक्ता मिंग माने हाइदना वाहंग पाहोंदने ते फुजे ने तबसे पेंजे दे सुंग थबक से अमोना तबिगनु अमदी हाइबो अंगांग से हजि मसामंग पाखसे है पाखसे है अमुक थेंगजदब थौदोंने मासु पाखसे है अदुना मरम कान अखुस याम पेंजदि ममा ओइबि अमा ओइना को अदु कि मतिक पेंजदे अदुना पेंजदब से मताइ पेंजदि हाइगो कोलेक्शन जगे तबुगिनि मतुंगदा अमुना थौतन बसुम थौदोक से लमदम से थौतनबा कमांडो इचासिंग अमदि लमदम सिगी आव कन ममिंग लेब मयाम से सुम थौदोक से थोन बिदनवा कुपना सेनब यिंगसिन बिरगा तौबियु हाइबो वाइ से अखोइना मयांग मफमदा थम प्रेस की थोंगदा मखो युंगनबा हाइजरी उखरुल की नुक्सित हाइबी एरिया दा चिंग निखाई खिबदगी लंबी फाउनद्रे मसिना मरम ओइदुना गाड़ी कया पंदुना लेख्रे लंबी चटप यादबसना तोंगान तोंगान बा खुल कया दा चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चादरे हाइरे मरी लेनबसिंगना अथुबा मतमदा मिडेंग चंगदुना लंबी असि फाउना हन्नबा माइकै अदोंग मियामना अपील तौरकली
इम्फाल जिरीबाम लंबी की लुआंग चुम अमदे रांखुंग खुल अनि की मरकता ngasi ayuk jing ningkhaibadagi lambi chathok chasinda khudong chadaba mayoknakre ABCI company na tongan tongan ba masin sizinaduna jing ningkhai kriba mafam adu lokthokpadagi mahusagumna lambi asida gari chathok chasin tawkhre haire. Arrest and detention under criminal laws BNSS, BSA, serious offences and electronic evidentiary issue haibahiramda Manipur's Legal Services Authority na sponsor tauduna District Legal Services Authority Bisnupurna District and Session Judge Bisnupur amade dedicated mediation center Royal Academy of Law oinamga Kusham Naduna, Nomgi Oibakana Nainabagi Thoram, Royal Academy of Law Oinamgi Conference Hall the Pangtokre. Thoramadu the High Court of Manipurgi Chief Justice Kampia Somasekar, High Court of Manipurgi Justice A. Bimol Singh, Justice A. Guneshwar Sharma, MUG Department of Law gi Head Dr. Yumnam Premananda Meite Yauna, SP Bisnupur, District and Session Judge Bisnupur, College Adugi Law gi Mahiroi Singh Amade, Bisnupur District ki Manungdaki Lakpa Mairapai Bilup Singh Yauna, Tongan Bamioi Kayana Sarugyaki. Chief Justice Kampaya Somasekarna, Logi section kaya the Piriba Chana Kanglon Singh na Chatuna, Pandaba Todok Mihat Mipun Amade, Lantum Mangdana Bukona say, Police Amade, Micham Miam, District Court Singh Amade Police Singna, Micham Miam the Logi Kanaba Pangansi Haiki. It is very difficult to define what is cognizance. It is in section 191A, B and C. What is 191A? What is section 200 of CRPC? What is private complaint? What is a complaint? It has to be received by the police officer to immediately switch over to recording an FIR. What is an FIR? What is an investigation report? What is the scope of section 167 of CRPC? What is a charge sheet? That is IPC. The Criminal Procedure Code was coming to force in the 1861 originally. But how long? A very, very long duration. We have to be memorizing each and every provision of law. Presently these three enactments were said to be amended and also give to us. It will take another decade and decades to memorize each one of the provision of law in IPC, CRPC and Indian. Punsilasi Aikoi Haina Mingtonba Tongju SC ki Naha Singi Apunba Organization Asina Sinduna Tongju SC ki Naha Singi Oiba Interaction Program Amangasi Kongbada Leiba East Garden the Pangtokre Mipam Aduda Tongju SC ki MLATS Biswajit Laishram Mani Memorial School ki Vice Principal Mutung Kunjakishore St. Joe's High School Wangkai ki Senior Assistant Teacher Laikram Budiban Tayauna Tongju SC ki Tongan Mapam Singdagi Lakpa Naha Kayana Sarugyaki Mifam adugo mari leinana MLATS Biswajit na India si malengni manungda naha masing khwaidagi hena leiba ama oiduna lakadauriba chahi khara asida leibak ase malemgi khwaidagi matik mayai leiba leibak ama oigani haina panare leibak ama chawkhanaba ahongba amade hena innovative oiba mawongda changsinba matamda naha singi achouba thodang lawgadabani haiki leiba government aba phajana siap tawba leadership hadna phana chahan ba chalan ba je koi youth singi khola youth singi ki lepi de iba phaba visionary oi ba kano sing do adu law bane ba adu koi manipur da akoi si napa ai chenga ma je ke ama magi wari na te ko ai pam da ba da chalaga da wosina ti akoi phaba bi de for ko mo je ise me ai je ke bisi Democratic People Front DPF ke Women Wing na Sinduna Isana Isabu Lengak Jasi Mipal Tanglaka Hingloi si Manipur ki Saktam Kansi haiba wakalonda Ahanba Women Sensitization ki Thoram Wangkai da Leiba Narol Sinta Kanglu ki Sanglenda Pangtokre Thoramatuda DPF ki President Dr. Naringbam Rajiv Kumar na Manipur da nupi oibi ima iben singna leibak ki damak loduna lakliba thodang ase singthabada loiba nairoi Democratic People Front hairiba regional political party asigi wakalonda Manipur ki saktam kanba isana isabu lengak jaba lamdam ama ohenba amade mipal tangdaba lamdam ama oibada Democratic People Front Women Wing na achouba thodang lobagi pandam thambana nupi sing oiba sensitization thoramasi pangthokpani haiki
Manipur ngasi tangdu lai ta dana leiriba sumlaba condition sida ima singna lobi riba role adigi nupi gi wing sina lobi ga da thodang myam gi matang da ketang hena sugaina khar kumna khana na bagi tanja du ngasi koi loja bani ado DPF ki sumlaba branch ki mathang tarak patai koi youth front ki si campus ki su koi program se matang yalaga leijari aduna koi matang ngasi gi Manipur gi sumlaba yamna tangdu lai ta da condition sida ngasi koi DPF na lokot jare ba thodang khudi mak sida Manipur da khunda minari ba koi furu khudi mak na masida koi gi support obi dona aduga DPF su hena pangan kalan dona Manipur gi oiba lehau siga chana ba sum Democratic People's Front Regional Party sibu hena mapang kangalan biu haidona ngasi mayam da thamjari Democratic Women Front ki maruaiba thaupubi khundongbam sinina housing Manipur da thengnariba khudong chadaba kaya asi ko hananaba lengak ta haibada tadrabanina makhoi gi mahutta aikhoina mihut ama oina assembly da changduna miyam gi thabak tawba matam oire haiki Manipur Home Guard Employee Welfare Association amasung Home Guard Welfare Scheme Committee ga puna khusham naduna Home Guard Welfare Scheme gi makhada Home Guard personnel singi phangpham thokpa sing yen thokpa gi thoram JM Hall da pangthokre thoram aduda Manipur Home Guard Employee Welfare Association gi President Yanglem Mangi amade tongan ba battalion manga ge battalion commander singna saruk yake Tharamasi manung chana Home Guard Welfare Scheme gi member oiba thabakta gi potharaba Home Guard personnel singda welfare scheme asigi phangpham thokpa sing yen thoke Manipur Home Guard Employees Welfare Association gi President Yanglem Mangina pungkun gamari mathau toriba Home Guard personnel singi phangpham thokpa sing mari leinaba authority na phangan biu haike Lelong Higher Secondary School na sinduna Exchange of Act and Thought Thoram ama pangthokre. Thoram asida DM University LMS Law College Alumni Association amasung former member Human Rights Commission ki member NG Nongyaina intellectual scholars singna achoba thodang lauduna leibak amalu chingduna chatle ngasidi state asida intellectual corruption saido scholars singi buari amasung Law bulana wahan thopi ba thabakna jingi lamda khulai paiba iho separate administration homeland amasung greater lena chahi lising anigi ningthau hena semgalakiba Manipuri khunai ma chetare kangkhong chaire kanglukilan thoale maramasina kunga mathoi suba chahi cha hogalakpa asida yelawmi Manipuri singna amata oina punsinduna puari gi thodang loduna phattaba sing aranba wakalon thabak sing manghanduna akanba Manipur ama semgachi haiki ngasi nungthil pung amaga minute kunga nipan muk taba adwaida chingmairong Law College mamangda thauduna lakpa Maruti van AS01 807458 ama engine sagatuna khanghodana mai hobadage Manipur Fire Service ki motorcycle water mist system amasung Bolero AFT sinaduna mai adu control tawkhre haire Laibak thibati Fire Service da pau thingna pirakpana maram oiraga van asiga ayamba saruk maina chakre haire Manipur Architects Forum amasung Town Planning Department ka khushamnatuna Model Manipur Unified Building Bylaws 2024 gi matangda ngasi Town Planning Department ki meeting hall da Council of Architecture India da register tawraba Manipur Architects Forum gi architect kungatare na sargyatuna punna khananaina kre khananaina ba atuda minimum size of plot lepthokpa bylaws bu ground da implement tawhanba permission loba matamda airport authority fire service municipality amasung town planning department singbo single window clearance yahanba third party monitoring ge khudong chaba lehanba energy conservation and sustainability building code loinana register tawraba architect singi role bu miyam da khanghanaba workshop sing Manipur Architect Forum na Imphal Thobal Kakching amadi Bisnupur da pangthoknaba warep nakre Thasigi nipan da hingang da pangthokiba thoram amada CLP leader ibobina thamkibo wafam singdo power pambana pangangang ba choirol ni haina BJP hangang mandal na hairi mandal asigi cherol amada Imphal West ki masagi oijaba panchayat ki block mari Kaubru Lekha Kalapahar Toribari amasong Santalabari Parasyan o ibobina kangpokpi ADC da pithok lambabu
Pitok lamba adu BJP ki Biren Lengak na Imphal West ta amuk hanjil hankre. ZRA gi luchingba Myanmar macha Thanglin Pau Guite amade KNA gi haukipta taunaramba su agreement BJP Biren government na kakthatkre. Myanmar ki militant group ki leader ase India da pushilak laga Hanagi Home Minister P. Chidambaram masasu lak laga Myanmar macha si lay hukhi bane su sign tawraba matung su camp sing ase Imphal Valley koishilaga agenda amaga loinana base camp satuna thamlamli bane asigumba strategic oiba mayon da base sahalamli bage maram ibobina pigadabane yamna mayek sengdaba amadi chamamnaba pohanba tam any cookie tribe haibasi mito pusilak laga vote bank sagat payana ba congress lengak na ST gi list chalhalambani masina Manipur da changlak liba illegal immigrant mayam amasung makata na thoalak liba issue sing miyamna hen khanglam gani any cookie tribe asi ST list ki kakthatna ba October 10 ka bapal isingani taragani panda birel lengak na cabinet approval PK amade lisingani kungani thoida kakthatna ba decision lauke Biren Lengak na February nipan lisingani kungahumdoi da Tribal Affairs Ministry da thakiba official letter da any cookie tribe asi kakthatnaba haibagi mathakta any Mizo Lusai tribe asisu Mizo khaktang oinaba sindoknaba haikre Manipur da ILP asi lisingani taragamapan ngasigi BJP ki government asi lakpadagi central government ka punna chapminaduna purakhibani hairi Internal Quality Assurance Cell IQSC TS Paul Manipur Women's College Mongsangai na sinduna nauna college asida BA BSc BCA BPES amadi BTT da ming chalaba mahiroi singi induction program ama pangthokre thoram aduda college asigi governing body ki secretary Oinam Priya Kumar principal KSS Devendra faculty member amadi mahiroi singna sarugyake thoram aduga mari leinana governing body ki secretary Oinam Priya Kumar na academic commitment gi maru oiba singi matangda phongdokhibaga loinana college asigi mahiroi singna kanna hotnaduna mingchat purakna bawafam thamke thoram asina college educational ethos administrative systems amasung support service ningthina lehenduna college asida mahiroi singi academic journey ningthina lehelagani phongdokhi Academic Committee amasung Internal Quality Assurance Cell Kakching Khunau College na punna sintuna college asi lingkhat khiba jahi nifuga marirak suba mapokumon thoram ngasi pangthokre thoram asida college asi ki principal O Binoy assistant professor education KSH Chauba academic in charge M Iboyam susaryake college asi lingkhalakpadagi lengaki mapung phaba college ama oina phonabada thengnarakhiba kaya paudambaga loinana college asi hena phagat hanaba amade aphaba mairoi sing puthokna bhonaminasi haike Biramangol College ki anauba matik chaba regular principal ama tharaknaba amasung college asige principal amasung IQSC gi coordinator bo senja thumjaga mari leinaba thigatnaba taksinduna laklabasu thabakta onthoraktabadagi July 13 phawba athingba thamlamba do mairoi singi examination ki yenglaga matam kharagi oina komthokle July 13 phawgi manungda mari leinaba authority na college asige matik chaba regular principal ama tharaktrabade mairoi singi pangthokadori examination asi boycott tawragani haina Biramangol College Students Union hairi hauji pawgi marthana tembre amatang luminasi honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Jahini fuhena babina haiba maming asina anala yengilamda thazaba quality leiba amadi cheksin na honabagi kudam oiduna lakli diagnostic tagi horaga multi speciality hospital amadi cancer care faubada babina na mangzil thaduna lakli haujika muk makhata na chengsilaktuna mayamgi mafamda kudol tamjari babina Institute of Nursing Manipur Nursing Council nasu recognize tawraba matam ga chunarba classroom advanced lab sing leijari babina multi speciality hospital amadi AOI babina specialty hospital da clinical training fangbiyo expert faculty nupa amasung nupi gi tokhai hostel
sel yamna changdana Babina Hospital amadi khongbu oiriba institute sing da thabak tawbagi khudong chaba su pizari. Housing admission haujare suknatagi sit nipu khaktani ahan balakpada khudong chaba pijagani Babina Institute of Nursing, Nurturing Care, Inspiring Growth. Sajiwa Zel Road Khabai Soi Imphal East matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup Offer Canberra Industries Thamabun Mesnam Lekai opposite DM College the Lebanon July Tara Mathe kun manga faw yam chawraba offer mam pizari madudi school bag ani laibada bag ani hapchagani amadi bag ama laibada 20% off pizari miyamna su yana khangaraba Canberra to school college seminar workshop sports airbag traveling bag rank ko na chingba loina phangbigani loina school singi oiba apunba uniform su phangbigani amasung uniform akal khudingmak ki apamba design da customize tawduna order tawba yagani Free plastic surgery consultation camp at Caesar Hospitals, Langos from 12 to 19 July 2025 in observation of National Plastic Surgery Day 15 July. Patients with congenital defect, burn and trauma injuries, post-burn defects, cancer reconstruction, etc. may avail the facilities. For details, please contact 9007 9007 94 or 9611 609611. Break matungda mukana taram nokchari makhata papauda Pandit Dindayal Upadhyay Institute of Agricultural Sciences ta buba thangba ngamloidaba sel gi demand tawbiganu haina ngasi institute aduki oja sing amadi mahiroi singa wakan mifam pangthokre institute asigi director RK Imotombana Manipur gi ban blockade amadi tangdu leita daba phibam asida jahi amada tha ani ahum dagi hena lairik tamba phangdana leiringai jarakta buba thangba ngamloidaba sel gi demand kaya tongan balu kaya na torikliba se institute asida mahitam liba mahiroi sing amade oza singi yengbiduna handok piu haiki institute sida ngasi ko ba numisidagi amung hana aki khang pibiraganu sel gi demand tobiganu aduga akoina supiba ngamoidaba demand mayam da khoida haijalarbanina mafam sida nena tana angang singa lairik takpa ngamdre aduna haiba mayam se matungda amung hanna tobiganu aina emyag mafam da appeal tawchari Kurai lamlong da leba Sangit Kala Sangam gi humpuga mathoirak subama pokumon thoram ngasi Sangit Kala Sangam gi nauna puthokpa folk dance yumsa rol khudol tamduna pangthokre thoram aduda wangkai ST gi MLA TH Arun Kumar Sangit Kala Sangam gi president N Babuton retired pradhan guru Jan MDA Arambam Tombinoksu sarukyake MLA TH Arun Kumar na Manipur gi culture bu chaukhat na bahona bada sanglaba chahi humpuga mathoi ashida Sangit Kala Sangam na lorok liba thaudang amade anova artist kaya semgalak liba asimak singthaningai ni haike Sangit Kala Sangam na ngasigi phibam asi yorak na bakona bada layoi khraba ahlaman singna loramba thaudang ikai khumna pham thoe lamdam asida leiba mipum khudimang nasu aikoi gi inak kulaba culture amade art form sing asibu yokhatnaba khonaminasi haike Chaliba chahi asigi May amadi Junda lapupa tera amadi hiang khongda leiba Punjab National Bank Rural Self Employment Training Institute Kaksing District amadi State Bank of India Rural Self Employment Training Institute Imphal West ka khusham naduna All Manipur United Peace Farmers Association sinduna pangthokiba training program aduda sarugyakiba trainer humpugani pandangasi lapupa tera maya lekai community hall the certificate yentopagi thoram ama pangthokre BC culture ge trainer singi certificate yentopagi thoram asida Manipur lenga ke Department of Fisheries ke director T Phulen Maitei Amufa ge president Mayengbam Bimol Chan Amuko ge president PH Nando Luang yauna myoi kyan sarugyake Amuko gi president PH Nando Luang na nga gi pham tawduna nga yok libai chil inaw singna nga yok libasi aikoi miyam na awang ba thakta ikai khumna gadabani maramde makoina tawri ba thabak asi chumnagi nga yok laga paisa tan ba khaktagi nate iramdam Manipur na nga gi pothok ta mipal tangdana phonari bani haiki Tinda yellow mi kan gadabani adu to godabani haiba khakna chin khakna ya aroeba khut jawgam changeba aduna koi subutai wa culture le bataiba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯣꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯀꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯥꯗ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔ ꯂꯥꯃꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯥ ꯀꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯃꯤꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ
सिगी कोई वाखल दा थौना हनबिगनो हेन हेन थौना चाथोपियो हाइबा वाफम खजे थमजरगा मिरी बाप तगी nga पुछंदर मोहनसी अखोई nga gi चाथो हेंकलनसोई अखोई मतिंग नेब खुनाय मगी मतिंग नेब मियोय सिंगोसी अखोई नादी यक्तबा हचांग फबा खुनाय सिगी मियोसी तुंगदा लाकदबा अंगांग सिंग मसामु फनबा मखोगी अफबा चिंचा अमा कोइना थमनबो होनबदा कोइ पुनमगी थौदांग नोमिनेस हाइबा वाफम खजी Ramlal Paul School Lising Amaga Chamapal Marpunitoy Alumni na Sinduna School Asigi Bossem Amasung Council na Lawa Examination da Mark Wang na Pangduna Pastor Club Mahirasing da Manamatum Piduna Punging Tower Cray. Toramatu da Ramlal Paul School Lising Am Chamapal Marpunitoy Alumni President Justice A. Guneshwar Sharma School Asigi Principal Haubam Padmani Amasung State Director Nagaland Mera Yuba Bharat Ministry of Youth Affairs and Sports Salam Dhanasu Saruyake Justice Aribam Guneshwar Sharmana Ramlal Pal School Lisingam Chamapal Marpunitoy Alumni Gi Pandam De School Asidagi Apapa Mairoi Kaya Puthokpani Ngasi Piriba Manasi Mairoi Singda Apapa Mairoi Puthokpada Pungning Thogatpa Oina Pibane School Asigi Lairiba Apapa Oja Singa Tanaduna Haujikti Hena Phanana Honarasi Haiki Kurai Popular High School gi Class 10 Pass Torba Mahiroi Singh School Asina Sinduna Pungning Thogat Kray School Phagat Hansi Mission ki Ahanba Phase da Yauriba Kurai Popular High School da Chaliba Chahi Lising Ani Kunga Mangagi Board of Secondary Education Manipur na Lauba Class 10 Examination da Pass Torkiba Singbo Manapi Duna Pungning Thogat K Tauramadu the Headmaster Aribam Pritamjit Sharmana School Asigi Mahiroi Singh na Haukiba Chahi Amadi Chaliba Chahi Asida Mahiroi Loinamak Pass Torpabu Nungai Manipur State Kala Academy na Sinduna Wangkai High School Impalda Numit Mangani Chatharakpa Thangta Workshop Ngasiloshin Kre Manipur State Kala Academy ki Secretary Sunanda Thokchomna Academy Asina Makatana Painting Competition Art Workshop Meet the Writers na Chingba Thauram Kaya School da Natana Community Level da Su Pangthoktuna Thakshikasi Kanghanaba Hakjang Phana Lainaba Amadi Punna Thabak Tauminabada Coordination Lainaba Maru Oi Haibasi Angangsing da Kanghanaba Medium Oina Thoram Sing Pakat Kigani Haike Maruina Angang Sing Sigi class ki room gi hogi classes sing so effect tawdana ba makoin ja koina school sing after class haize batare punga mada class loiraga na koina 1 to 3 gumba natraga ngasai gi 2 to 4 gumba moi gi tawribe school gi class ida so koina sokta bada koina sigumba pandam je loina raga angang sing sida koina khanjaba je yam maru oi haize tare akoi gi future akoi gi culture art sing se preserve tawge promote tawge haitadi koina angang sing sisu khangan ba je yam achoba thodang ne khanjai Manipur da thokliba kuki amadi maitai gi crisis asina maram oiraga red zone da lairiba longmi singda kokomi farmers wing na Department of Agriculture ka khusham naraga ahongba mamalda aphaba makhal gi phaudi amadi har yenthokpa gi thoram ngasi su pukhau laifam community hall da pangthokre thoram adu da Assistant Fertilizer Officer Department of Agriculture L Sanatomba Nodal Officer National Food Security Mission W Subhas Convener Kokomi Farmers Wing AB Elangbam AO Sagolmang Circle G Nirmal Sharma Amade Chairman KB Sagolmang Pukhau Kokomi Branch Y Basanta Susaruyake El Sanatombana Urea Har Haibasti Yamna Chaibada Hakjang da Soan Bamaramna Urea Kaktana Pothok Hena Pothok Payaroi Diamond Potas na Chingbasing Asiyan Sinaraga Chaibada Pambi the Hen Apapa Oi Haike District Agriculture Office Thobal Gimitiang Makada Irabot Foundation Thobal Branch na Sindunanga se Urea Hardback Chamri ka kun lengak na lepa mamanda Lomi singa yenthokpagi thoram Irabot Foundation Thobal Branch ki sanglenda pangthokre thoram aduda Irabot Foundation Thobal Branch ki advisor Dr. KH Akoishana amasung Thauchom Ragumani Sarukyake Dr. Akoishana na Lomi Singda Matam Chana Urea Har Panghan Bibagidamak DAO Thobal Thongam Jai Prakash pu thagat pagaloinana Lomi Singda Pothok Chathok Hena Puthok Naba Anoba Low Ubagi Technique Kayasu Araiba Mong da Takpi Tambike Foundation Asigi Secretary N. Shyam Kishorna Lamdamasida Nong Lepa Laitana Churakpa Amadi Iram Khonglam
खोंबालसिंग मतिक चादबदगी मतम अमद हेक्ता इशिंग इचाउ मायोकनबगी फिबमदा लाकले मासिदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना लौखटफम थोकपसिंग लौखटपियो इराबोट फाउंडेशन थौवाल ब्रांचना लौमी सिंगदमक पाइखटपा याबा थबक कया पाइखटलगनी हाइकी Work for Humanity Group Project Gina igi awaba mayok naraba miyambo mateng panglanaba haiduna Phase 9 na our blood can save 3 lives haiba timda Taruk Suba Phase ki oiba blood donation campaign and awareness program Department of Transfusion Medicine RIMS ta pangthokre Tongan tongan ba NGO, CSO, Students Organization amadi Work for Humanity Group Project Gina pangthokliba blood donation awareness and campaign singda saruk yabiu hairi Sky Hospital na Haisnam Jo Development Organization ka kusam naduna thanga chingyang community hall da nomagi oiba lab na heart screening tawbagi khudong chapa pangan kray Manipur Heart Foundation ki matinga loina na Bisnupur district ta heart kamari lainaba laina gi layong leibara haiba khangdokpagi free heart screening camp aduna mioi marifu mathoi da OPD patient nipanda eco mioi kungamari da ECG amasung patient taraga nithoi da blood sugar test lemna tawbagi khudong chapa piki Semba loikiba tha taruk phadriba sawom bungdagi sagol mang taba kaibi lambi ki mafam kaya da kaiba hore BWD gi official kharaga yanaraga tikadar amadi mioi kharagi gang khutpu amana lambi sembagi thadarakpa sel miyam da ut jairaga haina thokrabara haibagi jingnaba leire mari leinaba singna tigat piduna matik jaba cherak pibiu haina khunja singna phongdorakle Lambi asigi Paurabi Kulgi Awang Lomda Mafam Kayada Kaiba Horakpadagi Huidrom Haikak Mapal Kaibi Taret Kulna Chingbak Kulgi Mioi Kayana Kairi Besaruk Adu Yengbada Lambi Mayai da Koila Maming Tagi Oina Tairaga Lambi gi Matai Thangba Saruktana Kara Thagatuna Koila Thana Uhanaba Honaba Oiramle Lambi Semba Horakpada Mawong Tadabadagi Kunja Singna Quality Laina Lambi Sembinaba Haibada Takide Politics from the Putoke Hauzik Oiriba Pibam Asi Tikadar na Soiribra Department na Soiribra Thidok Piduna Nauna Seman Bio Asigumba Pibam Asida Adumak Thamlabadi Akanba Kongjang Changchilagani Haiki lambi je khoi kola sab je tha mari manga bu phadri hojik se mayai sida kutlaga mafam je loina khoi kairaga phanman chongthok tana hino law tana akhoi di yamna lambi je pharani haidana machine ga singbu de yam thawai yauna yam pukning wakhan nungai ne khanjarubani adubu tawrami ba thabak sidi pura tayo narame maramaduna masumba gi thabak khusu je masi amona tawbiganu athuba matamda akhoi gi department side na yarga tawbiribra natragana thikadana department tana dana heta tawbiribra masi kari condition to bilin ba no haibda athuba matam no sengtok piu loina athuba matam no masi gi nau na amuk masi gi akoi lambi je koila sabi gi dam department gi site gi soiba bu oiraga su tikada gi site gi soiba bu oiraga su ani ji gi makta asoiba do kai lege haibda jokpiraga lam yeng changbiu kaigumba miyeng changda taraga di hariba lambi asi akai to hena tholopani na praja mayam na saurkani aduna khathuna action lobiu gi lambien je yamna piban chadre hante thaba pakoi kuidringa sida kai ba horabanina masi athuba matamda lambien jeng hana sembiyo na mayam da haijari Wangkem SCG MLA Kasham Megachandra gi mideng makhada Wangkem Youth Congress Committee na Assembly Constituency asigi manungda leiriba lambi singi port hot mention bagi thabak makha chatharak po oina ngasi hayel labuk polling number 32/11 na konba mapam singda Jinglaibak amasung nung haijinduna semjin bahokre Wangkem Youth Congress Committee ki President Moirangthem Robinson na lambi kahena phatabana miyamna thengnariba khudong chadaba kaya adu kharadang oirabasu koknanaba thabak asi chathabani haiki Bisnupur district ki district headquarter oiriba district hospital mamang forest gate tagi Bisnupur kaithel phauraga Bisnupur police station mamang phawbada lambi gi mayai da leiriba port hole sing ngasi Bisnupur bazar board na miyam gi matenga loina na menshinduna koilas thajin kre Bazar board ki president Thiam Sanatona Didim lambi asida miyam na chathok chasin tawbada khudong chataba kaya mayok na ba amade accident thoktuna asopan kaya yaurpadagi miyam ga loina na semjin bani lengak na su athuba matamda lambi asi ningthina semjin biu haike
Bisnupur Kaithelda auto service tawribasingna phongdorakpada ngasi matam kayagi mamangdagi lambi asina phattana leirakpada anayek puba amadi lambi asida auto service tawbada nanglamba awapa kaya ado bazar board na semlakpa asina pamdaba tawdok thokpagi chang kharadi hantaragani haike. Manipur Drivers Association ki President Saikhom Babudona Bisnupur Bazar Board Kangbuna Bisnupur gi lambi semjinduna koilas thabiriba asina lambi da chatliba miyamda nungai halagani mari lainabasingna athubada mideng changduna Manipur gi lambi phatribasing asibu sembiu haike. Thobal Forest Division ki meeting makada Jawahar Navodaya Vidyalaya Umathel ki akoibada Mahiroi Singh amadi Oja Singh yauna uchara kaya thakre. Ek per ma ke naam haiba thimda pangthokiba uchara thabagi thoram aduda JNV Umathel ki Mahiroi Singh ki mama mapa PTC ki member Singh Wangu Forest Bid Office amadi Waikhong Forest Bid Office ki staff Singh susargyake. Thoram aduga mari leinana JNV Umathel ki oja amana June manga World Environment Day numitagi horaga September 30 phawba pangthokadaba Ek per ma ke naam haiba sida ngasi mafam asida uchara thariba asina anirak subani haiki. Lions Club International District 322D के theme One Activity One District हाइबसिदा Lions Club of Moirangna District Forest Division Bisnupur ga खुशमनादुना मोइरांग अंखलवाइदा लेबा हेमाम नीलमनी nganka Sports Complex के अकोइबदा उहई पानबा मदे मनापोंगबा उचारा कया थाखरे तुइराम थोरमसिदा Lions Club of Moirangi President R.K. Kennedy, Bisnupur Forest Division ki Range Officer M.G. Chandrasu Saruyake. How's this Hanabaki Pau, Ekogi Senior Sports Journalist by 2000 the Kilobisi. सरकार की यूनिवर्सल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मिंग मखादा ngasi degi singi district tarug amadi beli gi district manga punna district taramathoi sarug yaduna sahi tra manga makhagi nupa machagi sahi tra tren makhagi nupa macha amadi nupi machagi humpu mari super 11 super cup football tournament artificial tab ground langjing asawbada apiba matam degi pung amurom chonthana haukre थौरम मसीदा मणिपुर सरकार की यूनिवर्सल स्पोर्ट्स की सेक्रेटरी नौरेम प्रवीण सिंह डायरेक्टर मयंबम बेतो सिंह सीआरपीएफ की स्पोर्ट्स की कमांडेंट पद्मश्री अवार्डी ओलंपियन एन कुंजरानी मणिपुर की फिल्म एक्टर मदी सिंगर हमोम सदानंद मदी इंटरनेशनल फुटबॉलर nganगोम बालासु सरुयाखी था असिगी तांग 13 फाव पांथोगदोरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi artificial football tab ground langjing achobada singi district manga beligi district manga punna district tarana saruk yaduna pangthokliba sahi 13 makhagi nipi machagi humpu mari suba 11 super cup football tournament ki ngasi sanakhiba ahan bam match sa Impal West District की महूत सिंधुना सरुक यारिबा सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल ना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की महूत सिंधुना सरुक यारिबा अमुतोंबी डिवाइन लाइफ इंग्लिश स्कूल बु गोल कुनमा थोई सिनोदा अनिशुभम मेट्सा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की महूत सिंधुना सरुक यारिबा वैनाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की महूत सिंधुना सरुक यारिबा निधि होम एकेडमी बु गोल तरहम दुई सिनोदा अहुम शुभम मेट्सा सांडेल डिस्ट्रिक्ट की सेंट पीटर हायर सेकेंडरी स्कूल ना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की समाकिटन पब्लिक स्कूल बु गोल अनि अमदा मरी शुभम मेट्सा नोने डिस्ट्रिक्ट की खांगसिंगनु हायर सेकेंडरी स्कूल ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की टेक्सम हाई स्कूल बु गोल 13 सिनोदा मदी मरी शुभम मेट्सा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ना टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बु गोल 13 सिनोदा माइटी पीखरे टूर्नामेंट असिगी सरुक अमा ओइना लिलोंग चजिंग कंकिबुंग ग्राउंड सानखिबा सही 13 मखागी नुपा मसागी अहानबा मैचता सांडेल डिस्ट्रिक्ट की सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल ना इंफाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की रामानंद इंग्लिश स्कूल बु गोल अनि सिनोदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की वांगू हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की पद्मरत्न इंग्लिश स्कूल गोल अमम चनदुना ड्रॉ चखरे अहुम शुभ मैच की सानखिबदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एजी मेमोरियल एकेडमी ना टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट की सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल बु गोल अहुम अमदा माइटी पीखी मरी शुभ मैच की सानखिबदा नोने डिस्ट्रिक्ट की खांगसिलुंग हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी उखुल डिस्ट्रिक्ट की काजीपुंग हाई स्कूल गोल अमम चनदुना ड्रॉ चखी
अमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मिनी स्टेडियम थौबाल निंगुमम ग्राउंड सानखिबा सही 13 मखागी नुपा मचागी अहानबा मैचता इम्फाल ईस्ट की दाइना इंग्लिश स्कूल ना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की लिटन एंजल इंग्लिश स्कूल बु गोलमारी सिनोदा अनिसुबा मैचता इम्फाल वेस्ट की युमनाम हुइरोम हायर सेकेंडरी स्कूल ना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की सगलिन हाई स्कूल बु गोल तरुक अमदा माइटिबा पीखी अहुम सुबा मैचता कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की लांगबैदों हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल गोल अमम चनदुना ड्रॉ सखरे मरी सुबा मैचता नोने डिस्ट्रिक्ट ना टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट पु पेनाल्टी शूट आउट गोल मरी अहुमदा माइटिबा पीखी अनीसुबा प्रीमियर लीग की ngasi sanakhiba मैचता वाफा वांगोइना आबा खित्रीगाव बु माइटिबा पीखरे शेख बाबू मचा मेमोरियल ट्रस्ट नि स्पॉन्सर तौरगा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मेंग मखादा ममांग था की अप्रैल की तांग 29 की टीम 35 ग्रुपनी थोंगना खैदुक्तुना लमलोंग थोंगखोंगदा लेबा आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सानबा हौखिबा अनीसुबा प्रीमियर लीग की ngasi साइ तागेल की ग्राउंड सानखिबा अहानबा मैचता वाफा वांगोइना आबा खित्रीगावबु गोल अनि अमदा माइटिबा पीखिबने वाफा वांगोइगी माइ पाकिबी गोल अनि अदु सगुराकपम नेत्रजितना मैच की 53 सुबा मदी सिरोम सिनिबासना मैच की 35 सुबा मिनिट संखी मैच असिदा माइथिखिबा आबा खित्रीगावगी अमतंगारबा गोल अदुना निंथौजम धनराजना मैच की 54 सुबा मिनिट संखी अनि सुबा मैच की सानखिबदा साउथर्न स्पोर्टिंग यूनियन SCSU सिंगजमई अमदी अंगथा FC गोल अनि अनि चनदुना ड्रॉ सखरे साउथर्न स्पोर्टिंग यूनियन SCSU सिंगजमई गोल अनि अदु सरंगथेम राजधनना मैच की 29 सुबा मदी युमनाम सूरजना मैच की 19 सुबा मिनिट संखी अंगथा FC की गोल अनि अदुना TSD मंगारना मैच की 53 सुबा मदी जुलन कैसिंग नाम मैच की 34 सुबह मिनिट संखी थाइचरी बोयाई हौजिक सानबकी मखाताबा पाउदा मणिपुर एमेचर खोखो एसोसिएशन के हौजिक जनरल सेक्रेटरी ओइरिबा मोइरांगथेम मधुसूदनबु खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट ओइना खलकपदा महाकपु ओपकी थौरम ngasi खंगाबोक्ता लेबा विजडम फाउंडेशन स्कूल कैंपस ता पांगथोक्रे मका अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट खोखो एसोसिएशन ना सिंधुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा मका की वाइस प्रेसिडेंट के बारुनी चेयरमैन एल मनाव वाइस प्रेसिडेंट ओ बुधी खांगाबोक जिला परिषद मेंबर के एच राजमोहन YK कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर के एच जुगिंद्र अमदे वाइखोम पुलिस स्टेशन की OC इंचार्ज डॉक्टर ओ ज्योतिना अथोइबा मिथुंग सिंह ओइना सरुयाखे M मधुसूदन फिजिकल एजुकेशन दा पोस्ट ग्रेजुएशन अमा ओइना एजुकेशन S डिपार्टमेंट ता PhD ओइरंबदा नतना मणिपुर के अहानबा इंटरनेशनल खोखो रेफरी ने KKFI की टेक्निकल कमिटी मेंबर रेफरीज बोर्ड मेंबर जॉइंट सेक्रेटरी टेक्निकल चेयरमैन चिंगबा फमके सुपुरम के खोखो की खेलो इंडिया गेम नेशनल गेम्स एशियन चैंपियनशिप्स साउथ एशियन गेम्स वर्ल्ड कप न चिंगबा कयादा इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल ओइदुना सरुक याख्रे महाकी कथोकपा मदि सिंसियरिटी लोइनाना सीनियरिटी येंगलगा वाइस प्रेसिडेंट ओइना ngasi KKFI की AGM ना कॉन्टेस्ट याउदना खनखिबनी हाइरे लोइसलपदा मरुइबा पाउ अमुकन पिजरी इरांगना संगाइथल की मणिपुर ओलंपिक पार्क मियामना येंगबा चंगबा यादबदगी नापीने योमसिनख्रे आयन की वांगबदा तिदिम लंबीदा खोंग लंबीदा खोपचिलंबा सिंह तकथोख्रे मखाताना चथखिगनी हाइरे सेंटर न सेंगो छागना बथादरखिब सेंफम सिंह मतम चाना सिजनदुना अवार्ड अपाल लेतब लमदम अमा ओइना बखोनमिनसी हाइना MP डॉक्टर अंगोमचा बिमोल न हाइख्रे अमदी मोमा अमदी चाहाव पोइरेटोन ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का खुसनदुना लुपा लाख निपुरोंगे ऑर्गेनिक की सिंह अमसुंग याइंगंग ngasi मुंबई द थाख्रे ngasi goinadi ISTV na pijaba pau matang sa loijare miyang tabiri basing mo mukana kurumjeri